تماشاکار عزیز قدرگران ناشوه شمی مراد تیوی برنامه زاکیرا شون شما خیره بو السلام علیکم ان برنامه ده میمان هیتیا از tek tek takdim bir şumari Cumali Karaman Üstad Mahoitya Khairume خیر میانده تشکر کنم Yo Haval Madelal Genç Madelal Kadir New Kadri ma var Kadri Sadıç biz emişi meyman mao mate sohbet kini inşallah تخيروا Kadri bira شون شما خیره خیر سلامت و mesaj musel malay ma delal erciye mala Tayyip Yöndeş sedema mal unen emişi ma beştari kim seda تخيروا السلام عليكم خير منظور تمام حوالي سلام خیر میانده Seda ma bana mahin yona kalnikin ma beştariyetukin kerem bikir kal etwa kal humet alaya مايرس Konji Sure Araf ayet so hashtag arena hatta so nevay inşallah bawanen odamais maali uzanko uzagati maçanena Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim أولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العظيم Gelo kıyı düşmüş gibi. Ne fikrin evali yine peygamberu kat yo gejonti Çin'e. Bunu bila hişyarken kereva ber Çin'e bin niyo. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم لاين حكم دارين وما عزمونون حق O da her çiğ ko Allah vıraştı. O da ecel xude o bana hindiyunuzdi tefekkür nikeni. O galoyi bad ay Kur'an bavari xufe tümüvate kitap yari. Men yudlilillahu fela hadiye leh فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله العظيم Kum bu Allah işaş bikir ber dalalet yiri kat yo reber çimi Homa yine parti yine şaşiti yine tadı beni hoş ver يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي
قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ey Muhammed, yitura kıyamet perseni, ya bana baş ancak der hak zonayış da omayış reş kıyım hoca Rabbi medo. İlahi ve haber çönüşken vekt omayış da eşkara ki ya ser şer azmi ardit ya ancak mışkava temasara yana. Yıkıyorum ziktepe zon o kadar tersin. Var. Zonayt ya o Allah enaheti. Lazafe insanın لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله. Ey Muhammed, var. Bila uçiku Allah vaştu. Ez nişkana faydek tılku. O zararek kusarabbit kış. Eğer mıgayb buzonen ekdeme muhakkak daha zar. Her bir kısmı. Ekde kat yo kharabizin ne nigunu. Esena ay kavmiko باوری اشیار کرکا و امید برا و مجدون برا. هو الذي خلقكم وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله فإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. Bu ohomiko şma yun nefs vahid Adem ra bıraştı. O hemseri hevali yizi yira bıraştı. Eko aveyi teya bir. Anhev. Vakti ko bu kararı yara. Nevin ya pe hamle kuşanek hamil diya. Muddeki ye çağrına ne o hale hamil ya bu kron Urdimizi banda Rabbi ko Allahu. Vaten ekte müftü ko salih dedima ekmazi beni kurdarın var. فلما آتاهما صالحا جعل له الزكاة فيما آتاهما فتعالى الله عما يقولون. صدق الله العظيم. Vurdin Homer var tağzıra ve annehuma ikisi yinra paku duru münezzeh. Eyyüşrikûne mâ lâ yahluku şey'en ve Allahul azim. Dayı ay kutiku mişkin şükberak yâri verse ork bikir uyi bukhuzi ome khuluk naiş ayin keni vartah omi وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا يَنْصُرُونَ. Sadakallahu. O ay kutmuşken yenir
عابدون خوری باشگری بکر و مشکل نفس خوری زین باشگری بکری این چقدر işken ilahi وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله العظيم Ekşema ven ayin kutun hidayete riya raşra tabi şema nibin nari zeku haşma ven yeni ve haşma sıkıntı nibin yeni çünkü ay bir ruhu gücü innellezine ted'une min adun أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Gene müşrikun raşta bir Allah ayın şema bendenici yüzde şema abdi mahlukuhu eğer şema davet khudi raştuği haydi bendin yeni ve cevap şema khudi ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنصرون الله لكم Gelo yinir tutunur din esti tepejina gayretleri Yo yenir es, yon yenir des esli ku peyina depişiyor. Yon yenir çim esli ku pe bugün. Yenir güeş esli ku pe Muhammed. Tiyin ravaş, kumat diyoruz emrin, terikon ho, o barce basale ho, diyarı. Ey Muhammed, tiyin ravaş, kumat diyoruz emrin. وبارجي فاصله خو مدياري اجتماع اسريانا فرصت من مد مفردين وشمه قاضي إن ولي الله الذي هذا وهو يتولى الله العظيم كسين أشكرمه الله يكو كتاب القرآن عرض واره وأرض قال صدق الله العظيم الآية ومالنا آية Bele. İda huma saat veş bütüm. Azı teşekkür keni. İtya temaşakar maz dalal gösteri makin Ali Can'dan selamun aleyküm devic mena merdim mena fersulmet homo sariç muser ve aleyküm selam Yusuf Sarı şun şuma bername şuma khairib homay sıhhat veş bedir on homatura razib sariç muser seda vercuma evun kadri perse kadri ho hastakhune de nüveşiye isti nüveşti senin yodaka venkte ay tamam inke tamam Ben koyayım. Allah şifa خير بده May meşnavin. Görego tohtiyar von ho verçin şükür Allah yerek huma yo tenguni mevrassa Allah nafır şifa çanarış mı diyeceğim. İnşallah huma şife khair bedu mama inke ma destra yona çinino ma pedro khwe ma he destgir şuma inşallah Maş müşterin arası ezaf keyif başım. Allah razı matura perskeni inşallah tayçiyo ve Cumali Hoca ma beneyo bene kalma inşallah Cumali Hocam
mavun edep bun, terbiye buni, usul erkan buni, cemaat buni, qeyde mazazaki buni, qeyde runiştiço, vuriştiç, qeyde haberdayış, usul adab cemaati kal kerdişi, qeyde kal kerdişi, malum tu ez inabe yo girizgah varaji, mav sok nüştişir bun edebiyat bun, edebiyat. Edebiyat izi malum şuma o edep raya. Yani merdim sok nüseniz gerek hape egepe edep rabinüsüyor o nüşte ben o hina dela. Örf adet madı enilik ma şınas ne di raşta yo edep yo usul yo adab gibi fakat malum genç ma kısmek esti enin yozunu en kusur gencu manyo kusur malu mao zunayu mao pilu mao ma gerek ha gencu kuser varti beki matra var der hakan usulü de az tikerem bekire ma sohbet tübüne göçtari bekir. İnşallah ayık ma göçtari ken tamaşe ma keni epyerenir hürmet salom ken pir khayrime sari maser çamun maserme usulu uslup binema usulu uslup servinde usul etiya avuk yani fer'i o avuk asıl aya niye? Etiya usul ma kaide servinden yani mabacı ki kaide çınav kal kardeşedi yani seni havayı o kal kardeş ini no serma binevinden tüva edebiyat ma çavunuk önin ilahi metnu ilahi metin ininon yo usul yo uslup est yani her çar kitabı ma önini her çar kitabız çavunuk ma girot khudest o ma çavunuk vendi yine de yo usul yo kaide yo kural o yozi yo uslup est tabii ki usulü uslup yo mevzu ku zaf harav mavajede ilmet usulü uslup seniyenu kal kardeş seniyenu o min insanın da mavaj haberdayışıdır mabine ininu servinde aslında uslup yo tarz yo hal yani esnea vayvaj kala muvafık halya ma'nar yani en yo uslup mesela yo Fransız şair nispetiye keni ve vonsa von yo vatiyat uslubu beyan aynı levon insan mesela bir fon uslub aynı ile insan yani ihtiyat maşine ne var esas yo insonetiye görev kanun ya görev harekatun ya seni hareket kanu seni varzanu seni roşanu insanın seni havay kal kanu ma eru yani az insanı öteyçine niye vun yani ona yo iddiam için yani hani az ona yani yo çigrot khudas azanı millet peymawen azanı millet sencan çına te az çına çin niye yani içtimaiyat ma çoğunluk öne içtimaiyat ma herkes yo rahatsızlığa xu yo huzursuzluğa xu unzu mavun manira razı ni yani ma ünni
Yani gun mauna nib yani inni tabir caizse yani en göre aslında muvafık ma new yani en hal ma gun hal ma inu nibin ama yo hakikat izasta ma çıkas hay kutra dür bigiriz maha miyon ona yo çi değil maha miyon ona yo şiirlikidi maha ona miyon milleti o milleti zannaya mazini o zaman çağın ki insu ba akıl be fikir hareket kerse çim çıkas hay kerrum daru veynen çim yev insan eğer hatayun ye zavani veynense o merdum karara biyo karra yani bir vuş eğer çim ki sadece tebera karra veynen dar veynen rayar veynen ama hatay ko niye veynen en insano hatay ko niye veyn nuksaniye ko niye veyn kemoniye ko niye veynse o insan zaf tehlikeli çim çınara ko niye zon ayera yani uslub binema belki nava servinden kal kardeşid yo kal kardeş kudma hakikaten çağın okuma insanın da münasebet ma kun yo cemaat ma kun yo millet miyo örneğin kal kardeş mara ayera bun afbuyurun bun hayvan pe benda bestin insanız pe kala bestin yani kalun kuna insu degergen kıymetgen çağın okuyor insan kal kardeş ye veş niye bise kal kardeş ye veş niye bise çıkas hay makam ye çıkas hay mavacık ay libase kayi ser veya arabaya kuenişçi veya apartmana kuate nişanru ay yo kıymet niye donye fakat insan bakalım kuna kıymet kazançken bakısa daişun kuna kıymet kazançken ben vayır kıymet ben vayır değer ben vayır hürmet eru inne sene havayen از وازنک هر انسو در حق قال کرده شد خبونج حساب یعنی چاونک اینه هوت سری را حتی هوتای سری یعنی معنا اینه یا حتی انسانیه انشالله معنی سری و program birazdan hiri haskerde çınay. En hiri çi haskerde yen madır niye vrasta? Ma pe tonçiyona ver şuriz ma ver niye şuin? Eni çınay mesela yo haskerde insan. Diyen haskerde kainat doğa. Hiriniz haskerde hayvanu. اگر یو انسو حسکرده چارن و خوین میدون یعنی حسکرده چارن این هیری حسکرده چاونو که یو انسان ادورازه ایسا حسکرده چارن و خوین میدون اوز حسکرده الله اگر یو انسانو را حس نکر o doğara yani kainat را حس نکر تحریب کارب o تجاوز کارب o hak hukuk insonu niye şınas o dımra hayvanı şefkat merhameti için yapsa en insu kusurmen fekmera hayvan veje demek hakken yani hayvan yere daha insan çimçinara eyru belki mabne ini serbinden uslub yani usul kaide mesela mavacı ki edebi metnun kayda kural çınav kayo imomir yani yo mallayr kayo mallayr niye bise niye ma önini müellifun verinu mesela mavacık şarkıt
kafa kelile ma böğün mesela yenişt çi ma çavunuk önün Endülüs ma en tarafra önün garb ma en tarafra önün şark eninu in kitap hude yo usul ard meydun yo uslub arda meydun yani pey yo usul yo kaide in kitap nüşt mesela tay kitabın yan çavunuk oneni az الرأي يعني خب خو دشمشين أفونكو يوم إن كتاب وين إن كتاب قال خراب شنيا إما أن أحلق شارع جروت إن ما الله يو إني بينو إني كان رهبر ملتي önder milleti kitabın dona yo çin ama in çara ini gröt in huy çara gröt belki nedenini sebebinin o zaf maşininin o servendere kalma ama eğer çima au niyo tevninik her insonu diyor Trabzon'sa Türkiye von boşluğa yanamıyordu. İnsanı boşluğa bana. Fakat ma öninik in yo mallayri veya yo imomir niye ben ya tebliğat ha irşadır usulü uslub yani niye ben yani eğer Kur'an-ı Kerim'in en hava yo disiplin çini binse belki mucize bir iş yeyu pilinu te yo usulü yo uslub es eğer ama öninik eğer çağınok ma yo hutbe bon او خطبه ما gerek muvafık inip ayara von mesela yo kala muvafık hali enler vonsa edebiyat von ki belagat yani çağınok kal muvafık yo çi bise kal kerdiş muvafık ayı bise o karacay ko görülse enler çok rahat nişin itiraz bekar. Fakat zaf zaman ma verdiği çi estu o ma vaje ki yo metines yo merdum yo metin nüş o ma'yı kabul niken halbuki karşı yo fikir ki ancak pey fikra vejin ki pey vendayışa pey kin nefreta kinişin cevap bidayı. Halbuki cevap ayı çınav eğer yo merdum yo çi vat ona niyorsa cevap yetiz varaye yo çi bünüs vaj ki ma önin alimu mesela ma en alimun hem akaid hem kelamet hem fıkıh yen çağınok yo fikir kabul nikerse ya kalama hudin yez nüsen von etiyat önü ona bir vatış daha olur. Fakat renciden niken şahsiyet suikasti niken yani hakaret şahsiyetiye niken niye von yani tıçınayı tı faloçira hatta eniz yine diyor edep yo uslub yani nigen mavajik en cillek ma bend kuragin ma pragin ma şokun cil ma şokun ra nişun aynun nigen yon yerden verte ya yani onur insan şeref insan zon mesela ma zafray uslub miyon toplumet eğer uslub ma kusur meün az mesela ma ona va en iletişim ma en içi en irtibat-ı umumi sene avay Burhanettin hocam var ma eninona ero neslundu zaf insan ahlakı niye ahlaksıze don ver millet ayara eni ayık gösterikeni sersebay varış av hafıza yenid yani yen meydun pey zon ayya kalken pey zon ayya milleti çiken yani eğer yo film serkerse yani yo film veya yo
siyasi و مردم اگر گشتاری کرسه و از خو کنسیه یعنی خورا ویژین ما همه خو نیدی ما تیم سی شار یا قالکن ما یا سی شار ملتون چیکن ایران راست نیو gerek ma ver خوب ما خوب یو طرز ما بب یو اصول ما بب یو اسلوب ما بب اینو آیت ما yani ma pey uslubi انیا ما بیرنا و قال کردش من راشنیو چنارا او çağınık ayık muhatabiye yonat ma bine servinden mesela en mevzu Kur'an-ı Kerim seni havay muvatış Kur'an-ı Kerim en mevzu mesela Kur'an seni havay trabasken Kur'an-ı Kerim ma çağınık önyay Kur'an-ı Kerim şema eğer şema rahatsız neken inşallah Abdullah Estağfurullah. Seda cümle ko hin ariyeke ma hina çi dımra öylese ünlü bine davun kan azini dımra ma kal bikir yani ma kal kerdiş kud varıştış rönüştüş kud verdiş kud şemetiş kud ma eğer pey usulü uslub mavajik enirvon örf adet o enirvoni ki mesela ahlak aliye ahlaki hasene ma pey eninona hareket bikirse çima ben bers değer ma şuenjor ayera az en ayet İbn Sina bine farklı yönünün ayet وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ ثُمَّ yo zaman mefhumi bun fakat bun dımra hocam holzun sümme kayçınaya fakat itiyat ve bine şikayet kerdiş bun çınara ezav cav berz rakotun cav nemiz ez çınara av cav berz ra erzavun cav nemiz dünya hani dünya dana yed nidre yana tasavvufçi bun ehli tasavvuf bun dünya hani Türk'im vun alçak fakat ma hakikatet ilmet dünya dana yednire yana ama dünya alem cir alem cor es ama dünya yani alem en cir eğer ama meyte imtihu pe ahlak huna pe hareketun huna ma şun cor ma derece din o ayık şun cirse dereke kuin eğer vun dereke cehennem o derece cennet yani ayık şun cennet derece din fakat ayık şun cehennem cir şun ajir şun aynol zmun dereke çağını malınga ho het jore ni ersten mutlaka lınga ma het cire şuna eğer ahlak ho biyo usulu biyo kayda biyo usluba ma çağını insanın khuri ma çey khuri ma qjon khuri ma en hava bidver azona çime estiku mid me estiku dormale ma benzergü evet. Bele Seda ma der hakkı üslubu nahe kalkin dünyada her şey yani yo usulye est. Evet. Usulü göre şiiri veş berazenti bir usul şiirse geren yeni hina ben sever. O tabi insan pe haberdayış yani pe zun ve hem ilimgen hem izdon. Ayramaz azaki zonaya yok ekrayı. En sebeple pe zun ki pe zun zonaya zdoni. O zonizi hem her şey taraf vuracaksın. Hem pe sulh vuracaksın hem pe cenk vuracaksın. Yani aynı fekra
kelime Evet. sulh vecena, kelime cengraz vecena. Kusur mühün becer. Evet. Estağfurullah. O haber fekra hem habera veş veracena vecena hem iz reş veracena. Darbe hıncir lez bana veş. Darbe kalp nebena veş. En vate me hol be kuvveş. Pe vastu Wow. vastu ben olma vat. Dünya pe düşmen bana teng. Zon hem sulh verazen hem cenk. Hayat hır mek bitun bir renk. Pe vastu başut ben olma vat. Yani zon üslup kiken holizi kiken hrabiz. Misal Mevlana ez hayron monen o üslub Mevlana Mesnevi yani bu hendi üslubu çiker varaştu bu ho çirbun neirbun ben neirbun bir nebun sanki ina yo edebi yani ezan nasihat negen derdi ne ezabun bun ina yo üslubiz est kadri bra miyo şiir tuvende teşken mayra ay boninki mavjara pekar ki Abi devlet şuma şansma pier baştarkarın xeyr. O Allah'ı bu maç yine bir ayıra viraşt espenmeyi destempi. O malum Nevat sabit şımar neşte aynı veriye şımara şiir niyo yo çen kal zazaki bena en veşkonet beni derdim ya umemvir Nevat daim nweş niyan zazaki nweş ama ona pier hin veşkonet bena ayra çen hepal umemvir ayra nasıl şıma edebi az neşka beni ama hun şıma bar ki o az eni ra'yum kanek hatun çotor شیرون یا میدون جنگ نکرده چون جنگ نمیسن ایراز استوش ما شیرون یا قزمه کتا میدون جنگ یا اونا نیازنایی یا کمونی بیسه معذور بینیم من نوایت یاد نشر ردای رازن که ازبر نزون در حق زون ماد من نفت نمی zaten زون ما زون ما چلای چمون ما حال کردیش ما پی تو هو بن شار ما ایتیاد پی تو جوین شور رویش ما هو پی تو ویرن زون ما پی تو ما بیزازای همای پی تو ما خملنای از تو جان نوردن چرای پی تو قلکن حتا بیر قاصد همای وقت گو مکردین گنگولای زون زازکی دادن همای هی مرلاویک و تیندای بای کیفون را از جان کتن پای یا زنون های تحمل کن لاخه زازا کی گوش بینین ما ورا شارکو های پرسین شما همای را نترسین نحقی یونت قال چینا لا ما زون خوزاف نسینا ما قال نکرد من تکتینا قال ببسه بن ولا هینا ما قال مبسه زون ما بن وین بزون هیو گل وسار نین بیرین ما خور پاشت بدیو بین واشار وین مزازی سنین آزمین بن تاریپ هورون چونه چای گیرنین پیچارون کوزویلک ویجین وسارون هشار بیان ایگل زازون هشار بیان ایگل زازون زون ما تبزن از چند ترا حسکنا تمر سیب کویر آسپار فلیکی سیب وچه لویا بلیکی تسی سنگ حساریکی سی روبیسون گربلیکی تسی اجمین وارون چولیک او سی قرمه چرا سردن ته چارنایوخ کیفون دردون شارما زازونه زون ما دلالی ما زون ما قیمتدار ما زون ما دلالی ما زون ما قیمتدار ما زون ما Kuma saat veş bitti. Yani hem nüşteyi hem vendişi hem rezeyi
evayci mükemmel iltifat niyo hakikat. Bele در حق اسلوب makal ki بله tabii ki üslubu ki kum gösteri beke kum het runişe kum o dostluk ki ayrı üslubu usul musin bine veju cumali sedema üstazma var yani cemaattu sedetu piltu malaytu televizyonu bu internetten bu üretu diyence. بله Yani televizyonu da yo vakit ezina ken a haberuz ezina belki hafta diyor benim haber ken a yani enigi memleket idarekin hesabık üslup ezabun üslup yo lider ay bin ravon min şaridi von tezvirkeri ya ankada yo üslupsuze ankada yo üslupsuze yani kelime kifayet nikena o biniz ay bin ravon von te sahtekari televizyonu da rol model memleket lideri yine kadar haber bedi ma genco binur nengu biçin matra esken çıkbar. Yani kumra mısı. İnşallah zonaye ma pilma var genco hukeni keni işari setu in kadar genç delali abide edebi haber runiştişidir guriştişidir haberdayışıdır yo usul adab mısın. Yani mahsemetçine en bernamet en mevzuma tespit ke bele ma kayıl zazaki kalbek ma kayıl zoyn ma verbediyor fakat pe en zoyn ma vun sen yani velev ki arda en zona teslim be ma en ma hep zoyn kalkin ma gereka en zoyn kura en fek kura çına beş yani elma en zo'n kura ma kelime harbiz eşken veci kelime sulhiz ma eşken veci en fek mara bi edebiz vecena edebiz veceno İnşallah kadar sedema ben rehberi gencu mari genç matra rol model gen hem haberdayışıd hem izi rüniştişidı her hususudu ben rol model kadrim brema o hastaxune dina yo vaqt kuen hina kuende ma kusuriye şuma nonci o ben dayı nüveş o ben nüveş yapıdı Malatay Abdullah hocam bele eyo özür kuvazan bele azka yo misafirti itiyaz bine cadürü maşrin bine az ver wazanık az çi biker mahama yo saat ma cadashün ma bine cadürü ina yo punjes nadaqetu est niyem saat mez punjes nadaqetu est ma pers tamam ma pers az hususen misalo kayla min koymara Tayyip hocam kusur niye ön ezaf hürmetken özür travazan Tayyip hocam da kusur mu manka cada şün ma misafirti evet min en şu an medrese düvendi şu an cemaati zonayu durunişti urişti uduk usul adat mara inatı misalu teşkil maddedi makaylen hatır az inşallah hani bunu eyo misal vazan bed ebnez tersanu evun acaba ma en uslub yo usulsüzlüğeken yani yo uslub size yana meydu diye az ray ay misalun xunek yen mevir az sancanu evun vaju en vaju ayara maçaonok va fikir
fikir انه yani yo inso ver qal kerdiş xwe yo çi fikir ken dimre qal ken o çavun ku merdum fekê çi çin yeb hani yo wastayak freniya çin yebse aya kuna baxçe zir aya razvejena aya insonuz kena xubra çin freniya çin frenaya vasta çin aya vasta raya razvejena usul önü yani inson mesela mavajik in trafik kuralli kaynayır yani yo çinyer meydu yo ayraz kal kerdişriz yo usul yo uslub est yani çağın okunu mani medresat mesela mavajik Allah ayıkani aynuk vefat kerd Allah gani rahmet hocu bekar mesela nomey yo zaten ben bir Sedemullah İbrahim mesela Diyarbakır Mir Aliyum mahat vendi Allah gani rahmet bek nikah hayatız Allah ömür der sağlık sıhhat bediyin biyo çağınok men medresa çağınok medresa razvejenşin köyden yemra hakikaten yani niye yo çi diye niye bun yani yo melek men höne melek se melek şin yani tavazu yeni o mayın ver talebe çağını kitap ma kerdin sene ve kitap ma kerdin çağını madır kalbi kerdin sene ve kal kerdin ma çağını kinun kuçmu ver yani eyru her hayat her yo seyday ma yo külliyat hayat her yo seyday ma azini iddiaken yo külliyat ama çağını ki kadir yeniye zona kıymeti niye zona ki yinezi eru degeri inson pe ilmu edaba niyo pe peronu makam mevkiya ayara çıkas hay edepsiziz bikir usulsüziz bikir degeriyen toplumu das kıymet yenaz ayık be edebu adab ayara mıva yo misal vazan bid ama binez tersan fakat niye az degeri insan kıymeti insan hayvan kardeş niye fakat mayın misalı Kur'an-ı Kerim dizbenin yo cad Allah Celle Celaluhu azin hususur mizaf tefsiru ezöniyav inna enkerel asvati la savtul hamir mesela her gün müfessir ya vava mana daya ama bir Mevlana az ikna kerdi ezöniyav Mevlana çağınok en ayet der hak en ayet diyor şiarayı hasta in enkerel asvati la savtul hamir çınara yani en ayetçin otu ayet var belki cemaat yani mara en vengu kerih en vengu pis en vengu kini vazen ki buguştar af buyurun zırrayı şer yani zazaki zırrayı şer yani Türkiye bunun eşeğin anırması mesela Mevlana intiya vunsa vun ki vun af buyurun her de sebebura zırran de sebebura yo sebep çağın mideye beven pizeye beven zırran o yüz af buyurun şehvet yeme zırran vun enik zaf ven xu miyon toplum dışarıd ken berz yine ziya pizeyin ven af buyurun yaz avçiyin bin yani şehvet şehvet sadece cinsi niye şehveta mali esta şehveta peru esta şehveta makam esta şehveta şöhret esta şehveta verumeş esta şehvet yani ma çağın orada kayfa şehvet millet hemen ayçi bin cinsi münasebet sona halbuki niye esas aya şehvet zaf peymenda yani sebep Mevlana zafveçiken onca önemli oyunun Kur'an-ı Kerim'de ya cadvon bunu ku eni ayı ki aynı kitabı vendi o kalemkarda kudest o mürekkebiz girotu zaykers aynı Kur'an-ı Kerim bunun kel himar
يحملون çınara اتياد از ona bine yo çi var yo ilmok merdum wense eğer niye fıtrat insansa seyo af buyurun seyo her aktu kitap bar kerda şuna çünkü her ay kitabura çi fahmne kana ay kitap Hemiz cilvar. Faydayı sıra çünkü cilvarız. hemzi hayat her ay kitap çin çawnok yo alim edeb ilim hayat yed çin yapsa Kur'an-ı Kerim etiyad yo teşbih on meydo vonun seyniyor bu ünlü zona yo cadiz av pevateya xuna zaf saldırgan ona ya zaf hücum insanuken feki ona bende ayrız af buyurun hocam Kur'an-ı Kerim yo çiken von ünlü se av kutuku ona çiken insan yelhes yani se ayken yo cad mesela ayık bine pey ahlak xuna tefessüh kerd yani daire ahlak rabece aynı rızvan vun kel kırada yani yez bir şey maymunu yani yo asalet yeni niyemend yani yezi ya ona ben imtiyaz teşbih yo hayvunken çünkü اتياد مع أنه بزون إنسو مدنينا vervar لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يوم مرتبايا برزد إنسو مو خلقنايش çağunu ki Mevlana vun hatta Gazali İmam Gazali zvun eğer hala böyle te huy kum hayvanat vedir çünkü vun insan yoruj teorinik eğer insanatera veja mutlaka huyo çi mesela Kur'an-ı Kerim'de en hava karakter insan da şifreken mesela ayı ki vun ma imu ard o bi imuna hareket nikeni bi imuna nişün aynı rüzyana hava vun Kur'an nomadun en misala en kay rahat şen var ما داود جد او çağın pe gayu kerdin yani gay bestin hatta pirik pime me ahurmat sel yedi yani çağın o gad da bestin cid sel kerdin fekye ve pe ziraat yonara niver ve pe ziraat yonara may sel çimun xunadi çi ahur madı. Çınara vatin vaharun nir keyme. Hatta ciddi kerdin vatin vahara ay sirs kerdin bers o vatin va nir hegay ed cirun o vaharaya nir hegay me o vatra galen nir o nir kajun xo. Nir çiyon xo. Ya deve benu yo kugen wen Hamas von hocam tavon fatwa inni çınaya. Yani tavon inni şama vonsa. Yani se ayı avracak mavad ariyaşıyor ve gelen çamçakon. Ya ariyaşıyor. Ma çağınok pe gayona cid kerdin en sarra şeyştin hotayınıd. Yani damra işte traktör filan vejay. Yo gayma biz zaf asılı. او gayma zaf zıkhmı zaf hortub ona o yüze yo devijma yo akrabayma yezbe timini çikerdin herkes vaştını ki emen babi meravaz vaten işte cidama asta tıgay bidma babi mi yo şartadayn şıray vaten tser sıba yeni in gayben şondöne on ver berma çünkü vaten şama çiniye donce şama rend çiye niyedon az çiye don o şama ber damra kom bu vaştenik viştrayo bümüsün jet viştray neve arden ver ay guide bestin vaten gay haj Ahmed zaf ahlaklı zaf xuye ol xuy in gay hol ma in viştrayo ver bes jet eniz yera ay xuygin kalpe niyeken yani khayinti niyeken
Eğer çağını ki bir ambaz zürker ki hin zürre ki dür niye ben? Ki bir ambaz diz ki diz de dür niye ben? Ki bir ambaz bir ahlak ki ahlak nizdi niye ben ki dür ben? Ayera eyrüzü mesela maunin Kur'an-ı Kerim mesela Kur'an-ı Kerim'de aziyode misalu var o demra bakadın. Eninon Kur'an-ı Kerim'de yevcat yani vatır kalir von kavlen sakila von vatır Kur'an vatır grun vatır Kur'an vatır grun çünkü te mesuliyet است sorumluluğu donma mükellefiyeti donma Kur'an ona yani seyo şiir niyo seyo metin niyo Kur'an yani ilahi metin yo mucize çiye zunu yani normal yo insan sevate yo insan yo bun kavlen sakila yani vate Kur'an hem berzeya hem ali hem yo mesuliyeti donma او cihet ra vate Kur'an vato grun itiyat mesela mavun kavli sakil ton insaniz vateyin vato grun vate alim vate zonayı vato grun çınara grun çünkü ve ona çi kalniyken boş kalniyken eğer zonuk ve zonra Kur'an vun zon şema, fek şema, akıl şema, dest şema nora mesul. Çemçenara sabah şema nora hesap don. Çavunu kalken kalon khus sencen bun. Yani çavunu yo insan muhatap gen von itiyat Allah in insu halife ser ardu khalqnav. Azanu kumid kalken ما فون ازانو فلو انسان اتقالken فلو مردم اتقالken madem ki ona yo merdum yo eser yo çi vrazan te karşıya saygıyla binden pe hürmeta binden inna Allah vraşt tahani halife ruy zemini taha kalken öyleyse yani dikkat kalın huz bekar İnciyetle mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu her hal beled Suretül Beled von ma zoda insan o dahib leuda şefeteyn von şefeteyn ma zoda insan ma dahib leuda insan ma fakta insan be'niya dert khu mrad khu onca hatta Allah Celle Celaluhu çağını peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem ra vallahu alem nisa çendib Nisa şeştiri Peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem ravun ta aynun ay münafıkun vun kavli beligh vaş kavlen beligha yani kalkerde tu ve ona normal yok kalkerden niye Nisa mesela mabönik şeştiri çağunu Peygamber eni ay kaveriyede kum aynun sene ve kalken. Eğer mabun ma ümmetaye ise maz ayık haver ma kalken ma aynu gun be'en ahlaka kalbikir. Mesela yevcat Allah Celle Celaluhu çağunu ku او insonok şema şun yehet tebliğ kin yani şema vun ez hak vaş hakikat vaş misal kumcaradon vatiser Hazreti Musa Harun vun ya çavunok şey Firavun yan ra emir kerd va ocadız vasa peygamber marava va kavli beligh vaş Hazreti Musa razva va te çavunok şey in münkir in çihet in Firavun het tu Harun izvamd bişa ve Harun izbir fakat yer razva va te çavunok yer kalkeni ve qala tu kavlen leyna itiyadız kavli leyin ar baba yani ona te öfke ona hani terkibun sert yani tu ona kalın khu nerm var kala nerm var yani mazi çağını ku insanın yani muhatap khu ki niye şunaz ki kal kerdiş khudu
ne belir ben, ne kavli belir, ne kavli leyin, ne kavli fesih yenmeydu. Ayara çına emeki fekki ayvun. Eniz raşniyo. Yani mahiyega eğer galler romense magun galler bir rom. Yani eğer yegad ma lazut romense magun lazut tohum beir. Yüzü çağın oku Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de mara çağın okuma insanın kalken münasebet خود ما کم زون bir şoğulnayış yani münasebet ma insonu yani ocad kom zon او زون قولا معروفة اوز گونی واتو رند واتو هول واتو münasib hal yani gununati yo vata vaji ki hakikaten oca av irtibat tu ay toplum cera niqet nir qatyayish daum beker ema zaf cayo çavonok maşuni miyoniyo toplum edi mesela mavacık taziye ya az yo usul ra bas beker taziye merdum şiyenuku sen avaşınışru oyo des kober koguş yo Türkiye var, ya değir var. Şimdi av merdum vonuk ya derd mi çınav, derdin içinav. Münasip oca niyo, ve li kulli mekanin makalun. Yani aya kalak yana vatış bun münasip mekuni biz yo zamoni biz. Yani münasip zamonu mekun niyepse oca yani zamon dekerdiş veya da ton insan ha ojay ay insan keyfiyen bir diye ma nişin ahlak khura ma fedakare bikir ahlak ma ünnu yani itiya ahlak khura fedakare bikir itiyat ahlak khura fedakare bikir ojad ahlak khura itiçiniyemunan hinçiniyemunan ayara gerek insu çok zor dumunan ahlak oja lazım. Yani ezini niye ki? Ne? Mesela mavaj ero memleket ma zaf insan belki ahlaklı ama bine memleket kura teber verse او çağın ki zonik ahlaklı ni o ahlaklı ni. Ete yo merdum çağın ok yo inko dest çin yepse niye zonik en şefkatli ve merhametli veya da merhametsiz çağın ok yo greko destse ta av çağın hin zonik inu kum ta av çağın yeşin asnen ama önin er ton insan çağın ok imkun yin çinu hakikaten teönini vayer merhameti vayer şefkati o binez yo imku yo kuvvet kuddes teönin vallahi Firavun Rabbi Firavun yani insani havay kusur me nezitad yo çivun ma eğer peyser neşuir çağın ok hocam Tayyip hocam ders vrazan ray rayz imkon mebaz kun goştariken hatta aşkara biyiş İslami hatta tebliğ çağın ok seni ava aşkara biyo ay çiken fakat ma çağın ok peyser neşuir vist hires serrit seni hava yo insan hamad nome in din reçin yo insanız için ama peygamber ma der vahiyana vunazana ina vahiy komca var seni hava ben demerdüm seni hava ben hiri merdüm seni hava ben çar merdüm o dımra ina deseriz ina va hiri ser ona deser ona dımra hicretken yen Medine deseriz o jadmonen seni havay tı çağını mesela nüfus Ermeki bigir tı nüfus Medini bigir eğer tiye ser benevdinder teöninik aynı hicretkar ma ona zaf cömert çi bikir hınzar ponse teneni hınzar çarse tene çağını yen çi yen Hüdeybiye bençen dımra gerena höne yen bençen çağını şey tabi biçen çağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu veda hutbesi çağını hutbe wen
او چون چند صحابی ها اوجای چند هزار صحابی ها اوجای ما چون پیسر نیشویر سنی هوای این انسانو دهالت ان دین کرد ده سرومیون سنی هوای اونا بیزید و بیو جیهان دینی چimki از نایواش ما جیهان دینی را بی چادر دینی ما بی دین چادر yo manke bunun kay bir maçona çadır için kayçonine çadır en ahlaka kumyan tuetvinden yani kumyan ini kabulken çağınok av asret ay insonu mabiyir din problem sorun insonu cevaptancı din bu uslub khuna kalp insonu kazanç kerdin din milyon insanın hakikaten yo vasıta yo irtibat milyonu zenginonu fakironu aybinun yo musavat ard meydun din ona yo çıkar eğer ayık vun dindar bentare evladun khud ikilligeken seni ama komin din yani en hava yan kunin din kayma cihan dini ra bir çadır dini enarama bir kayın insan kabul neken in insan ahlak ma av ahlak yani Evet. usul ma av usul ayaraz ma öyle bir kusurmayın mı bine der az şamar İcab yo sual deza saribib tu cevabiz o cevabiz en binatet diye belki noni ezaf der teşekkürken adalet ra kalbiken seyda problem en gırd bir adaleti ya miyane şarın mad bun yani inayo din icad ko mesela Müslümane Türk bun adalet bun ke Türku Arap bun adalet ke Arabu Fars bun adalet yani ina din ko din yok komi adalet ko adalet yok komi hak ko hak yok komi en dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ardı o din o en din yo din niyer halde ezay Bray Marzaf teşekkürken zaf hürmetken o ihtiyadız Abdullah hocam az hani yo çi xuvaş eğer yo ruj ma yo program ko bername xus sadece adalet ser mavras adalet ser yani ha az kas kabiliyet ku zonayı ku yani ana asla ve ço ana çi bekerek az yo iddia neken yani yo iddia çinya fakat çoğunluk Abdullah hocam varış çoğunluk adalet çin yapsa ay çibiniz yo değer yo kıymetin çin ma bentare fakirun zenginun ma çoğunluk va musavat yani çi ne adalet yani ne çiniyor inşallah te mevirfin o ma sadece yo bername hem bername Türkiye dizma yo ruj aynı sadece ser adalet ya me en husus bney من نشرنی کرد اما متون insonu makalon yine de dest dacı fakat me beni husus miyo çend serri eni ser ahlak o adalet ser in wird ceraniye ben yani in ceraniye ben o temel insanın diz temel dinun diz temel çınay ben vabib eğer ahlak adalet çinse o şey hikaye az ne inanç me pe estu o kom ben vabib isterse ve nesla falan kesra çoğunluk adil niyede o ahlak için niyede kusurvan niyön destiyet Kur'an izbib destiyet Tevrat Zabur izbib İncil izbib او قرآن verha ye lanet kan او zabur verha ye lanet kan او din ha ye lanet kan ana en durum okma kötde ve çok kusur niyün
na muhalefet din mara mahana cezaun jel. Ma muhalefet din ku kerd. Yani seni havay hiç yev din ve bun bütün Kur'an-ı Kerim ve serrahatu peyni bun ve kitabun binu bun. Eğer Kur'an'ı nüsense piru din zerrera kharripiyay, pe ahlaka kharripiyay. Çev teberra yev din nişin wertera havan. Yev din, yev inunç teberra wertera niye vadariyen. Ma öğün der hakkı Hristiyanın, Yahudiyon, Kur'an, Müslümanın rabon şemaseyin meb. Bu yine ona kerdi ona bir. Bu şemaz ona bir ger şemaz ona ben. Eru ay hemen nişan rubun ya Hristiyanın Yahudini ya tıçanay. Tamam. Ya eğer hak kitabı bilse te hak kitabı adalet est. Raşti esta. Emniyet est. İçinse öyleyse kitap tüz, kitap tu hak fakat ta hak ni. Eğer inşallah ma en hususu در حق عدالت از ساری برای ما ساری زاد تشکر کن و یوز طیب خوشم از söz دونتو از دمرا این برنامه در پیسر از گوشتاری کن از وقتی تو که ما هنی رایر ما گون یو ساعت رایر شوین اگر از مشاهده خوب و از گوشتارون ماری و پیرنیر از شماری زاف حرمت کن زاف تشکر کن قادر برای طیب hocam عبدالله hocam شمار ای که زا گوشتاری ماکن تماشای ماکن زاف حرمت کن müsaade خوازن Sarıçı Muser. Allah razı Saudi Tohme Berna'ya ma gösteri Türkiye'de Romas Hürmeti Malatayip Kadri Bıratı bine Bavay Mavindir Kıcmaye Kusur Nunyenci Malatayip inke yo ayet kotmu biri از اعتراف کن هما نوع کت مصاره معنیه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا o çok der hak yed zonayet biçiniyor. Tünyo zoni o hususda var ilimni nazoniye ay derhak ay sermebindir. Yani kale ay mek ay diyor iddia mek. İna mana diyanacı tahmin met. Sebebiz bu. Çi sebep rag güeş zulmü o kalp en pure ina beradaya kalbik se tra mesul. En pür tra mesul. Yani kada en ayet iskot mu bir inki derhak usul adabit. Tabi ki kitabı ramısin ama ki sedu Kur'an kum hetit ki runişti mesela şuma sede şuma medresat malu het runişti şuma tramısi ina malura hatıretü est ina derhaken usul, adab, üslub, haberdayiş, juriştiş, en idmatura tay hatıretura bir yer. Venktü hem berno hem zazavun kalbikti. Kademiz ne bana? Venk şima yen mi? Bele. Venk şima omen. Venk omen mi? Cetül vadetül bine veng vecin ayrı mikrofon tu kaferna mı bava veng yer ucara. Tamam. Venk şima omen ne? İnce o. Bele ince veng diyeceğim. Derhak medrese o ehemmiyet medrese o fark medrese o ayce mavaş ce zonanga jeko inson ilim musen ce mektebon
زي انفرستون وجو باشخان فرق خارين جو انسانو كو شن مدرسات حياة خوارنان را çata kazançken o gün insan ki medresen işin başka cat, başka mektebet veya başka üniversitet vonen arayın fark çıto. İnsanı ki vonen insanı ki ne onan medrese. Hakikaten çıkıyor Cumali Hoca var medrese ce zonayış ilmi ya mısnayış ilmi ya ilim bulmuş. Tabi hatta ki ilim ne müsese كنيوانسا نحو صرف وحديث وتفسير وفقه تعلم نمسي تتاونيزم كلا تعاول او زوبمش تباجي بون يزامنو قدر كاممس اما فيرجو هما تاع علم نمسي وكوش مدرسة مقصود واندشرا علم را اخلاق اسلامية تربية مسنايش وهم تو علم نمسه يعني اخلاق هول خراب تو كتاب نمسه مدرسة سيدونا و اي كي مدرسات ونين تينا عايشو مسين ان اول اخلاق مسين يعني ver مسنايش علم ver مسنايش كتاب ver مسنايش حرفون تو اخلاق مسين ان شكل رونش ان شکل ورزوه ان شکل خبر بد karşı seyde خود karşı havalın خود karşı devjan millet binet yo çıkıdı çadraşın yo çıkıdı haber don yo çıkıdı nişan ro inçi mambustene semedan ay insanı ko beşe medrese bu andese ولو كعلم نمسنسه لا فقط اخلاق والتربيه مسنه حال حركتي زي عالم الزنايف اي قوات شي او ادب مسن او هن اخلاقيين بين التابعين از انا ين مبيرتبا شيكو سيدو مارافات كمار عقل ماد من شرما خوير نيكل معلوم وقت ما مدرسه ونده وقت امكانات زيكا تشنيف ماشينه تشو ماشين تفرع كون راتب ديناري elbette maz fakir genelde hem خويرت genç ve şehvetperest cönüsün vazem tabii ki kene veya hutta namus şar aya sera keko inçi nivretse ma terbiye kerdi vate sesebe ma vate vakşuşma medresere kun tever şinkö ratib dön ari vate şema zeyo kena be zeyo kena şema sarık ken nest şema kad şerme ni nata ni vata şema nune be edep terbiye sarı şema verdi şema hatta ki şi atayne hubir agir medrese sarı şema vakla o şema serip ondan sonra nat veta meone o kadar ma o kadar terbiye musene ve muamene karşı sedehu an şekil yönüşen ro ve huken ercat haberini don ondan sonra çe emir o mu kardeş koruya ayet bir kardeş in bütün terbiye ahlak Kur'an'ı Bele. Kur'an'ı ki Yonaci haber ettim berne hoviramek Yonaci zetura pers ujera pers kadri brema kadri raz tay pers mest ina matim onini merdimek zonaye traçi cemaat tay haberdon merdim nazon zav haberdon merdim zonaye tiçi tra persin kilme kale von ama kilm birnen merdim nazon chiken ken dergi yani üslubu da eniz mühimi ma zoni derhak enini dis ma çend kelime tura bir yer inşallah. An derhak dizana bona Lokman Hakim bon insan zonayı avko hema قال نيفون أو قال خو
fikriye ana kaleme şena ça fayda verezyen zarar tara verezyen avul fikriye barcı kalı kovuna kal barcı kısıken ama insan nazon ama rastgele kad düşmüş niben en vatıyla çi netice yenmedon ama çıta yenfek ayabon düşmüş niben bir düşünce bir fikir kalken tabi taraf persin en edep en terbiye vontu kumramısı yani en ders insan gerek avul bir fikir o bazı haber bit ona ders bunu insan kuarramısı var merdum kuar çö ya desta خبرنا خو نیونه قیکو جک نگه یو چخور نیک veya yo birik nik yo avuk nik avul çö xo verne xo çarnen verne xo teselken acaba ki yo engellik et çi zararlı et için vaxt çin vise hemen yaparsan merdum akılıyız avku vercu tefekkürken kale işen açça fayda es zarar es o göre haberdum. O edebis tabii ki von insan edeb von kumramısan terbiye kumramısan hikmet vate zonayı tehvon von az hikmet zonayışız merdum ahmak ramsava. İnsan nazon az musava çünkü vakt azonan insanı go ahmak nazon قالكو نواش فون خراب فون كويس بيت دجاونا يسو بيت دجان ما أقل تركر فون إنسان أحمقنا مدرس كورات و چونكي أي چيكو يفون ويش منا نشن اس فكري يعني اس چيكو واش ويش باشقا يونا نشن در حق أنا دز مايو واتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام واش دين را يعني مقصد أخلاق Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis hudvası bu'istu liütemmime mekarimel ahlaki az üme şavtuş qeku en ahlakun holo tamam kir hem bikir hem bit kerdiş ahlak çıtav Kur'an-ı Kerim ermabun adab-ı muaşeret insu her ağzıhu çıkıdı qal bikir دستان خود چقدر حرکت بکر نگون خود چقدر جهدره شو و گوشن خود چه گوشتره چطا بکرسه و میده خود چه شکل چطا بور چطا نیور her şey Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim maraba vasıfe her azaz madum bisneyiş en ahlak mükemmel bu ahlak Allah-u Teala madum bisneyiş bu vasıte kitabı Kur'an-ı Kerim semeda ya'rifun علم ولدك القرآن فالقرآن يعلمه كل شيء أولاد خو قرآن كريم بد مسنايش قرآن يهر شي دون مسنايش بله مضاف der miker yok sual perse mazaf bele estağfurullah ma pezoka peki fueşiye mai gösteriye şmakin kadri brema ma tzafen arne hak ve halal hastaxonet müsait zafni azon bele en در حق اسلوبی آدابی من گنجود من گنجود مای نظاف من گنجود نیت زون اینکه من گنجود usul adab kal kardeş bele mazoni ki zaf genç delali zesti ama umum vitrinidir vitrin en cemiyetidir ayge televizyon mabineni ayge internet zaf kayren mabineni min toplumda ayge verni zaf şamata vejen mabinen fakat enigi delaliye zonaye groni zaf ben istranı vejen o ma ayezun fakat hal edep adabet bine ne epeyi yo zuare esta yo nerahate yo usulsize esta en yani mesela ezuniyen üsluptur randu ti kumram ise yani ti en kilo şumara ti kuncal ise medresut ise ti
mektebet musi en üslubu en adab edep tikunca da musi. بله پین ما الله هونی دست کمپی Kerem. tabi ma هیچ یعنی بزنگ این برنامه ما başlar kar ma ben piyeri besamune niz yo Allah reynum kan yo nikan yeni yani peni ma huni yo zon serkal ken itya yo Çin yani itya yo برنامه zonayın İslamiyet insanın mesneyiş niyo ama ene şükür Allah onu maşar şolik maşar velat xo nizda piyerin Erdem o zaf kıydı ma İslamiyet ra burid bazen dezgun Kur'an ra ya da batun peygamber ra ya da kerdini insanın delalün ra milleti mazazın burid red ayrı sedavi vernegun xo zafın ha Kur'an ra ha peygamber ra ya da ha batuna insanın pilon ra kun اسلوب را وقتون به ما بحث بکرسه خیلی یعنی یو دقیقه فکر می دقیقه اسلوب است یو اسلوب ذاتا جارا براشته انسان است و تعالی ينحل بين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم آیت کرد و از عاجزانه اون اطراف ممکن في احسن تقويم یعنی قیده گو و شار یاشن شار یه پی ندجن شار یه رو گوج نین وقتون گو اونیا ترا غي نشقر يعني مرز نكن وقدا يو وصفد ما ينسون راشت وقتنگو هم تعالى يو قج شقريايا يونا قدا قو دادي ترى قروني خو شقرنانا ببراشتين دادي شراي وقج نسينين شجاج ندين شتج ندين وقد سيكر مندين بيشوني بارس بيل نبينهن وبينك يز وقيو بانك ببراشتين جارا شوكيات ماش كان تحمل بكر هونجز دادی بینا تحمل نکردن هم تعالی اوقدک دراشت اوقد وقتون گو برمنوز هونج جگر دادی پی بیشن و بینا و بینکیه رای دادی پی عجز بز ضاف وقتون اس پی کیفوش بنا و چجه جگیرین زره سینی چی کزی بیه گیرین و بنا اسیرین کج خود بیگ انده دیدنیز او اخلاق گو ما پی درد و ماریا پی واتونا پی وندشا و پی insanın zonayına musen معلوم سيدون ظاف ورنيك داي معلوم هني إمام عريز لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه إنسان زونايا زونية هنو بيني قلبي يدو بيني فكر يدو إنسان أحمق نيازونس قلبي هنو بيني فكر يدو يعني إنسان زونايا هيver فكريان باجي قال كان إنسان نيازون قال كم هنا فكريان يوم صادش موتا بله و رد آیران یو انسان وقتون گو شز کود ذره یو جماعت هیور پکنجون خویا یان سارس نایش اکنجی پرتالسه اونا شلپزه خوب گرد بس تیسه انسان هیور بون ان شونه ان عاشق یا دا ان کومو یعنی چو ظرف باش پان نکن اندی دیدن هونه پی قانون خویایان قول کردش قال یه دلالی بسه وازن واقعی پرتالی واسارو چیم بی پیر شامر رب و خرابنب هونجز انسان جاد یه قول کن سبب با قال ویش کنی بیجین بسر خوازن یو دقا از بناطر کنده و هونه یعنی بله Kerem Bekir. درمون ماهانتون علمه یا دقیق شما کرم بکنه از Kerem Bekir. Seda ayet çiydi Sure Beled'di ayet heştin nevin desined bunu Elem nec'al lehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynahun necdeyn me ayr on me de دقوي çimni de دشم yozo de lev de çim yozono de lev o yozi
Dırar. Derrar. Değil. Evet. Evet. Dırar Derrar. mı mi? Derrar. Yani en iz yine yo fesahat belaat estu yine pek kırm çiken yani hakikaten ma diçim ma est yani tay çiyo ki gerek vine tay çiyuz ki gerek nevi kol vin Bale. xrab en kadar geçkin tefekkür bük yozi yo zon dillev yani lev mane içine tefekkür pe ay lev cara icab kete kalbik icab ne kete kalnik her çi gometu bir ti gereken ne vayc yani her kala kod ki vir ki ay vacı pe kal esta pe holi biraz yana kal esta pe harabi biraz yana o pe neticede enayz esta dırar yani rar holi olmaya vere o rar harabi olmaya ver yani kala hol esta kala harab esta vinayo hol estu vinayo harab estu insana iradez estu cado hol cado harab cemaat dizi usul adat ma elhamdülillah şükür ama madı esti insan ki bu intiraki edeb müsen ki adab müsen ki haberdayış müsen ki runiştiş müsen ki uğriştiş müsen fakat ki gereken usul adab ve devam bekir kişi çatışı Almanya zeti gereken tişir İstanbul'u dizi tişir Antalya adab usul ve devam kardeş icabken çünkü madı zaf adab rende esti yani kaj pil şinasnen pil kajra hasken kaj pir ra hürmet kenu Hocam eka ma yok anaret Kerem eka de güeş yozon eka maonin insanı ko lal haber neden genelde ay insan ker çünkü tavaniş navut ki pe haber bit yani az ana insan avul şınavan pe şınavtuş kuşi musan o barce çünkü musan pezon ko ifade ken yani insan gereka ziyade haberdayış ra zaf göçleri bikir yo insanı ko göçlerini dikir daim haber bit biz ona yok ber banizon çünkü hatta göçlerini kirse o alem ko yine tever در حقاین توانی مسن insan zonayı ayara tay haber don zaf gösteri ken. Beli inayz mişnavut ve mal zafet haram vrazyen ve zaf haberu biz illa zir vrazyen inayz mişnavut Hadis peygamber o. Maşallah. Hadis. Kal mesela kal verinoma zafiyiniz yine kal verinoma hemen tercüme hadisiyo ya da tercüme ayeti o kadar kalmaz zafi. Kadri bırak. Men hadis nimetini kot mu vir? Men kesure kelam o kesure hata o. Hatayı ben zaf, yanlışı ben zaf. Yanlış ben zaf. Bazı kum bu hatayı zafı sen cehennem. O kadar o hatayı son ben cehennem. Bele. Kadri bırak. Şiir tu sorna esina defter şiir tu est. ما مستضاف اونا zaten وقتون گو برنامه verine de zımaya ve şma mahne yo bana kal kert وقت مشما ربا خبات me bene ona her köşet yo bana asla piyeser kerdin niya o yo derime yo da habdet mi est yo eşkan ihtiyat var eza ona bene de kıcona anızon tabi kıc eşkin vajnişkin nasıl nime marş nime keluma yo nakriya yo sobna yo diri had aile خسر مالبات خسر کوی این از نوازن بارکیر بنین امروزی لا استا از اشکن احتیاج شما بارکیر Cetümüz ek müsait cetü Kerem Bekir.
إلا نواشخوني خاربيوت ووريرة خاربيات زفينك زازون باش نوتمتم ياي قالكين. Eyvallah. Kerem. Zav Allah rav yar şifa bit nüve şema mevir gösterini kerde دادی ما های تن واشخونه دا یو هیچ رویجو homa şifa bit Allah şifa khiri bit ازی تیا پاوته یا bana بله هونجز در هر Allah زون şifa bit هونجز در هر زون ماد نشتا چهر کوچون را چهر چکون را یانا میدون و از بنی واج ما بگون نکس از انا حل حن یرس میبین که ما قفلنا و وقت یرس میبین زون مایو هرچی مایو گون مایو زون مایو هرچی مایو گون مایو همایل زون دو مایو پی ما همایل زون دو مایو پی ما خملنایو پی ما خملنایو خجوند زازاکی واجن مزگین پزون خوب بوجن خجوند زازاکی واجن مزگین پزون خوب بوجن کنزون دادی مزونو تمتم حوجه شربنو کنزون دادی مزونو تمتم حوجه شربنو تمتم حوجه شربنو از زازاکی قلکنا قطویران شرمینا از زازاکی قلکنا قچویران ترسنا کم هونیوون سوا واج از زون خوزا سیننا کم هونیوون سوا واج از زون خوزا سیننا زون مایو هرچی مایو گون مایو همای انزون دو مایو پی ما خملنایو پی ما خملنایو ای گل شرمازازون هم ددکنون هم دزون ای گل شرمازازون هم ددکنون هم دزون کنزون دادی مزون سه چند بون هجون یزون کنزون دادی مزون سه چند بون هجون یزون چند بون هجون یزون زون مایو هرچی مایو گون مایو همای انزون دو مایو پی ما خملنایو همای انزون دو مایو پی ما خملنایو saat veşe Bu ri Malatay ويا يعني انا ري ربيلو بينا كيف يومه الله derd mizaf kul mizaf çi hüner es çi marifet es bun da derd kul meke tever yani umutma kencumura est ne haqi zaf ma bana da haqi zaf ma bana şovayer nifse vakotena bimse zuara vahko ankade merdum ondan sonra cigerli bir en hakikat bir zon birse bazı ki matene ne yani bayağı hakse böyle çi kete hasta onlara yen ama belli mi niye belli mi niye واج دشمه تختيار يعني ورر مروج يعني ومن رجل عما غير قبومين نفش ما tam واش نبرد ايرا تختير با موازين يودنا روج إتياش ما بفالما بنترنده واش شما هونيا تسير برمت و هما بيار ورياسا واز دشمه بنجمه بيت يعني hizmet hastahoni senin yani şuma memnun emin niye yo انا استمز نواش خونون را ممنونا طبي چو بني اونا پی عاقل دولت بون ترانسا نیان لا چو پی عاقل شارع پی عاقل ملت بون ترانسا خدمت دلال يعني ایر سبب گو دولت ما صاف وری مرا فقیر نیا و این چیگو مطرحون دونر سرمایه ایچ سرمایه ملت بس اگ عادل یو بار کردش ببین اینکه هر جا بنینا دلایلی بب حتی یو شیر مبنی دست کرد بین می نوش خونی خارپید و همه من نشت میو چکوتینا نشت باجه هما بیار وره بنسته از وازن شما دار کید
şarma velat piyeri İtya millet bu ha İtya'da Erzurum razafnin muş rayin o çolig rayin ay bacarun nezdi mara piyeri qilin rayin İtya kum qişf kiyat javerde kum gerguş javerde kum duvari bia alet men kum pesiye dungad men rد ayra tonin berangazi İtya estana berangazi ورکنا چینی بی شارما خود باش کن جای خود نوشون خود درمون بکردن اینا نوشو خود بمتن تختیارون و دیرد خود پیری اتراب بواتن یاره یوم باز چولیگر یو یاری کرد و پار با اشیایی که یو فیلم گرکنده خونه ما بواتن چولیگر و اشیام اندا یو فیلم وقت گرک شوید فرونجا و مبات اینا ماکینایی که چینا و وقت میه انا ماکینا احندوای مانش کن بیگ و اشیا مبران خورا نایت پیاسر مبایا و برا بیرین دولت ما هم نشکن اچولی گریو ماکینا بیگیر گیر ما خود پرونم پیاسر ما اونا هر کس ما چا پیاسر ما چولی گید کیم ولا ما جاد ان خصون وشخانه خود ما یو ماکینا گین و ما هنی را تپیا تمشین ساره خود کیم ممکن ناره و برای ما قول نکن و اشیا مجبور مخونم یو در رای آرد 6 میلیون پری بشی برایمز اونا و یو رای در رای هیره رای مجلس یو میلیارد جوار شی یا و برام آرواش پرا نواد 2 میلیون خود بد بخیلی سپوت 2 میلیون ندا میلیارد جوار پری دی بینا تهم دونیز بانکه نیم ماکینه ما بی مخوشین هر گو قرمان من ماشین ماکینه خو ساره خو که دینده و من ورد ایران طبی انا حل برنامه ما جای ان قانون نیو و Cihan Kalınmaz yani yani timma az monora ne gelen ma gerek bir var bir itya küçük hasta konu yani çok mahiyet ma gerek bahsiniz bek. والله ben olsun ki halabiniyo kalemi binatet bergey rıd ayra ekbisatışma sezvazan ay derhak uslubu yubne tamam ki tabi müsaade etse ekçi sez az sıra cüyek bedayım bazım bino ma uslub ra bahs kert ما قلباتي بيو إنسان نوكوت يو جماعات يو بركوت زرسه بي قلافيت خويا بي كنجون خويا يعني شي يعني والچه کردش يعني ساتش تبي كنجون يا يسنجين تبون ايبو چوازن عيني يعني ما بيرز نيفون ديو ميركو چوازن تونيه يو بنينا اونا تيبسته خملنايا اونا رند ومسته تبون دیوژن چی میاره کمو یا و چوز دیه کرزن چوشن وراته چوبون برافت خیر می حتی ترکیه دلال چو شغلن چوبون آبیم خوش geldiniz yani hen çene umma çe ver rasa ço faston çik ne verden ço gen verne yednon ra vaqtun go insan umma zerre o pertalın احندرن دلالی قال کم چوبون تجارا اونا بی خو حیرون یکیر نار اوگو تیبستوس حال فکرانه بیجانا یا دا اونا توش قال کم سای سر را پیدیم از کی و ما اون سای سر را قال کم نزون هیچ ماد ان واته است چین ماد یو واته پیلونه وون فلون کسو سای سر را قال کم یعنی توش و قال کم بیل نیو چنه را قال کم و رد ایرا انسان وون ویرکنا بقید نه یو مردم ما به زاف زیاد قال کردیم انمه یمی نار واتین اسکری خورا بحث کردیم رندز قال نکردین ایون بازن کشته خورا واتین انه اسکر را بمین مایت یا میرتی رد ایرا انز یو اسلوب وقتون گو چو اونین چی قرعون را واته قرعون را معلوم بازون سیدون پیرن آیت دلالی آرزون و یو آیت از و چونی وون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بندگون همای ای انسان دلالی کو یواش هیدی عد راشین هیدی ریا راشین وقتون گو جاهلون ینت قال که بردن سه منصیبتش نسارد یاره یو چی یو مردم یو قاطع بار کرده بزافویش مناسب در حق اسلوبت وون اسمیریک را وون تزون چقدر از نقهریان ما دیرد من فلان نبین وون چقدر وون کم واسه سابون تحقی وون لاسه تز نبن
وانتسینی هر کس را وان تحقلی اگه وقتون گفته هر کس را باش تحقلی رای میاری که یو قال یو قدفون وان با اونا تنهی اختسینی هر کس را وان تحقلی وان برا تحقلی عین اینا قال خو میری که رازوان معلوم شما پیرم و پیدی هر قال بین راست الله هر جاد نواجعنا و عذر خو گوشتارکارون را وازن پیدی عذر خو گوشتارکارون را وازن هون جو واتی پیلون ما است اونا واچو خو سرمیج از خود نفس خود وون قال تمام هر را واجعنا دیدی بلیغ قائل کردش و وجیز قائل کردش اسلوب قرعون یو وصف هیز وجیز قال واتو درک پیک قال کلمه واتش ان یو خامل قرعون وجیز قائل کردش مطرابون وجیز چقدر وجیز اینز واتی انزازون مازیان قال تمام هر رواجینا میارک اقد یو اسلوب شغلنن یو قال وون جماعت چندتین ایسا اقال پیر اشکین خسر بیک کم darbeyi bükse o okur darbe ku tepişen ama tek ra ne bun fılun kesti onay biya bun kesti onay rud ayra vaktun go yani yok uslub delal ma şugılnasa vaktun herkes ben hayrun kal kardeşma etki önemli şu malum herkes ege yok kala zaf delal istibizunsa etki temeşk bikir وقتون بناس فایده اینه بن ایرماونین عزون اسلامیت را عزون گو پی ملت گازی بنا قای نماجا پی وندیان سمید نماج کرده شاپیه سرومیشا ایر عزون زیو اسلوبیه است اگ اونا یو انسان باج الله اکبر روی بیارین چی می اونا ستید دی ما دونگاد ونیو بیندن ویر پیسید ما ونیو بیندن ویر گاواروند ما ونیو بیندن o kıdıyor bende iş bin bina insan trakotin bir ama peyo sodaya delal peyo vato nemir peyo vatego una senik tehoni muy zerre ron kelira kaşken o kıdı peyo sodaya uslub azam veraziyav insan go una vakt zaf zerre için yapşwer cumis behandi özür kuşmara vazan behandi ningi honi yikaşken hep cumiya o için o fikirmer o yo uslub go اسلامیت وندایی شرناوره وندش قرعون دست هونجز یو اسلوب نیاوره اگه اونا تصایکی زازکی داریم اون تصایکی بوینسه اونا یو مقام یو الرند تموینسه چقدر گو جبرائیل پیغمبر مسنو پیغمبر صحابون مسنه و صحابون راز امام مارمند او قده یو رویز را او قده یو صوده وش را چون موینسه این بنا چونشکن توی بکرد و این اتکیه فایده یه هو بند کم و شما مراوا تا انچی خود چارا مسای هما شاهید و از منتکار است از هیویر قاد امتاغز بیا باجش یا مدرسون از بیا عبدالقادر تابی اخلاق یو اخلاق هو بن زونایی چوید خون نمنم نبیدلیم شقا بوین تو خود بسکر تسکریز یو اخلاق جون انسان را نفیجیم اما یو اخلاق از بیدلیان پی تربیه یا پی ادبا هیویر یعنی قالگو نیلایق مقال کردین قالگو بنا اونا ریچوی پی چقریان چو پی شیقزیان سبب یز از یو زونایه چینیا محلارا منقجون را موشیلیک مارا چنه مدین سب بسکر او گریتین دزگاه و مدوم کردین باجه گو اسیا مقرعون سارسنا واندگون قرعون سارسنای و مو اخلاقین سارسنا و اختون از اونیا یو کردن ما چین نیا یو کردن ما مناسب عذر خوازن انا هو گنان تیامون هم از ذاتن کلم برنن از اونیا مناسب دین همای نیا و اختون واجب چیم برور رب رند شکر اللهیر و انز بواسطه ای سیدون دلالون گو گون خو جون خو عائله خو سعادت خو کیف عشق خو پیرن ریه همایر که فدا های مدرسونا های تعلیم تجون شارع چی کرد همای انشاءالله اجر ینز دون
پی آینا اکتوی اونا یو اسلوب یو چی برازیا و سس پی اینا برازیا و yani ziyet ki mezana eni bun pedi mahen سیدون هر یو چقا آیت بی چقا چی بی در حق مسلات وات ayra aynı çiyun terriyaz bigiro tuhune belif nokal bikir enne yo gerekçer nemonen red ayra ki hedef zaten maheryo madde kum ziyet kalki new hedef ugaştar karun khur pezon zazaki ma çıkdı eşki fayda berasince hem zon zazaki bir kal kerde şu insan da zon zazaki vaktin go yoy kal kerdse اشکم پی زونا نویشی خود باج بیشونی خود باج اشکم پیشی یو کینا کر یو واشته بشاو اشکم پی کینا برم اشکم تابی واچو کینا مرم مقرن سیراوان اشکم پی دون اشکم پی بنس او اشکم پی زری خط وساید نش او اند دیدنس شار ما چولی گرگو از اونی ترا سین را نوی چهر زازاکی زون مافاج ay nimoyo zazaki mezun hunç seyin ra punca seyin ra çoras punç zazaki zun o teşkin bir kalbi kirtişin dikun yo merdem te kwatiya wazin ay patates seyin ben asa kwatiya limaz bana bir siyas tvaş kwatiya se yo milyon ziyed ram nedonte o şeker ron haftal teçin evun ise pezon zazaki ço aşkın inim yazon hatta rona mkhurt kard adet az zerre bacarit çıkan bir dest rabiyar hendo ek bizum yerik zazaki zon SP zazakiya hever vaşte xunun zon egawniya niya mira bina nişkense az baca erzan zon bin kurmunci Türkiye وقتنا اونیم yerik daha naziyed misinem o daha naziyed yani hin nizdayan virarşın برای مفهوم تخیرومی دهینا مر بن دلال SP کیف وش ben o vatemi itiyat qeydiyem اسما پیرن تشکر کن ازاف به کیفش بیام سبب و ازان تو ادام قالك باشتريت بكر زون توش استغفر الله ما زادك قال كل ما زحمت منين هاي تو انا بالتابعيه خبر دون استغفر الله ما دا قايل دامي باشتري بكر ما شاء الله ya itiyat aslında şuma hayı penni etma şuma gösteri kan ay qeydon eza şuma ra gen ay ra şuma funde in vate iyi imkan Ayş makalker اسبيت التفات كان كشكي ما قدر راحت خبر ندم السبب بونيان واشخونه دا معلوم ben yani بنزي تلفون هايين و اند dediniz şart bu diyen az ayra uzur kuş mara vazan ona roiç na estağfurullah Oman nasip kırsınız vazan bir konuşma van tersine beşik o az şıma inşallah وما شفاء بن وشنتو شما پیری دوش بد قبات تو انشالله دهانا الله میسر کرد این شیرون اون باز دلال گوز های ما گوشتاری کن هونی این برنامه تماشا کن از پیرین رفت کن و هول یک شما پیری ایست چون شما پیرین خیر شمی شما خیر شما خیلی راضی بو ماشاءالله قابلیتی قدری hem Zunay hem Zazaki Runda hem kabiliyeti haberdayışı zaten kabiliyet diyor. Mesela ama bunda ama hocam konj da برنامه من خبردار شما تیم برنامه جاده efendim söyleyeyim جاده اون جاده efendim yo çi zahmet iz nont yani ina veriyor hadri kardeş ma çi ina çi ne be ama yo ceza bernana gir ha ceza çizi bernana ceza verecek o müte ziyareti mi kerda medresa avona teçi karkin çiguriken von az mis nivon muwando wandish masto nivon an hüner masto an tavazati andekiz nivan yani ما بردین اشماره استفاده بید نخوری و فند که انا فندمه حتی ما بیسه از خورن میریک را چی موسن رو به اشکال نحل و زرار منو نه انت گره معذرت رامش عن معذرت نبن اضاف بیا شای سیدایی شما پیرن را یمون الله بین شما شکری مع السلامه بله سری چی موسه سیدا
ina kala peyin matura vazin ina yo netice kelam matura vazin ve rahata peyni tu güeştari ke görünü yütü meal vendima Üstaz ma Cumali Karaman mar haberde Kadri Brema maşallah en weş haberde se Roma mi bonz o kadar weş kibar haberde ma güeştari ke o mevzu maz emiş kare cemaat ma üslup haberdayıcıdı, vuruştuşudu, vuruştuşudu, şiir nüştuşudu, min cemaatidir, kal kardeşi, pilot kal kardeş, kazul kal kardeş, hakid kal kardeş, üslup enebe kal peyin matura biger ma bername ko inşallah bekafer. Kal peyin kıstayış komu kardeş yo ana yo netice mahiyeti در حق إنه يشن حبات ويشيست أزايهم فن خير الكلام ما قل ودل بيعمر أن باتوش أو تاي ومعنى إضافة يز لكل مقام مقال her canına batış epey izahatım kardeş her makamı yok kale kesse her canına batış çıkıdı Türkiye'nin insan doğru söylemeli. Her doğru her yerde söylememeli. En vatı zeşt. Yani iş o marifet ahlak. O zora iş kafi no. Ana sera yo hikayek fonu cahaz diye yo alimiko zaf alimiko pilif. Fakat sureti, sıfatı yok o zenciv, levyi, dergiv, tonin sureti ya tararamene. Yo insan işte şimdi zav vinen cihaz anno hada bu intipira. Hada bu in laun yira. Vizvon la tanzuru ila men qale anzur ila ma qale. On maun oku ho kaverdon. On hele oku yani sureti ra maun şekil suret mera. Maun in laun men pilona. Bun hele in launa çıta yen tever çıkal yana vatış bun ayara. Tabi ilim marifet ano işte mühim o ki suret nu şekil nu marifet zonayış ko yocad hareket bikir o yok bisnas o göre ki tabi o yani doğru çıtava yanlış çıtavasa ay Allahu Teala ko mavraşt ay çpir madem bisnayış o vasıta peygamber ma bu an ahlak veşker o hem bu ki hem madde bisnayış ma bahzon kin hulasa sadece anaz nerfom kardeş dertma illa zon tenanno her kitapta var zon yo nimetuko Allahu Teala doma yo hakkiko Allahu Teala doma yani zon inkar kardeş o karşı en zon vetiş o bir hürmeti zon bir hürmeti vair ay zona yok o kıymet zon khuni zon veya yok kıymet khuni zon kıymet ecdat khuni zon kıymet khalik khuni zon Rabbi khuni zon zon sadaka yo vasıte o vasıte ve yo aracı ko o mapehu dönsün asnayış yo tercümanı ko makumi mapehu zon ko dönsün asnayış vahko hatta insan ki kalni ke haber nida çön nizon insan çıta ana yo sadece maksat zon tenino ve gaye çıta haksızı bana çıta yanlışı bana peri mahi karşıyında en arazi yo zonu yo parça ki haksızlığı ve adaletsizliği var
Ana ra yo zulüm çitaben wabıv, yanlışı çitaben wabıv, gereke yo karşıdır. Vahko zon insan xarab ise, yani pe zon xu çi xarab bigirse, te hunji çıkat zon xu zbese xaraba. Tu zon xu niva sa xarabin ni bana. Zaf insan toplumu zon xu xaber don, ama zon yine çuvaşniyen teber. Hakaretu, nengi, pisiya, o kıymet ayzon izniman. İşte o zon xu, pe o huner xu, o marifet xu, ma pen zon xu bir teber xu besınazlayış, xu bir ifade kerdiş, insan bir istifade kerdiş. Bəli, Seyda. Bana. Ez bir zaf teşekkür kene, huma destiyutu bu, huma tura razı. Eyvallah. Son persudun, keflin, pav eyat, honci yeni bername madı, vehtulma, Estağfurullah. yani en nomeçiyura imam hesab temaşakarı ezbon, matül minnettari, huma tura razı. Gele haval erciye en bername ma şıma YouTube, Facebook, Twitter o Periskop raz eşkin temaşa bitiyor bu işleri. Bikir kanalma YouTube bir abone biyene giş şıma abone yazı abone ise şıma ben abone yo ücret şımara novaziyeno pe daha zaf abone mazaf biki en bername ma ziyade siyer bu. O en bername der hak bername madı çişma yani eleştiri Türkiye boyun mazazaki boyun ise eleştirir Malatayı. Eleştiri mavun, tenkit mavun az Arabi var. O Yani tenkit müsbet ya da menfi tenkit şuma esti veyahut der hak bername madina fikir şuma esten kademi en kadebe bibü daha olup aynı mayr bünüsyene matimi güeştari temaşakaru hukin. En temaşakaru mara ez numayene tek tek ez kayla vaci Ali Candan Yusuf Sarı Süleyman Ertuğrul Desa Sarı Haydar Şahin İsmail Bay Temur Ali Rıza Gereksar Fırat Yazıcı Burhanettin Dağ Zaza Sandığı Ahmet Barıştıran Ali Meyman Dar Ali Meyman Dar Mehmet Çakar Mahmut Akçabey Merduma Embaz Ömer Kuyuldar o aynı bir manumeyin hubira kerdu aynı bir nüş mapyorun ikera teşekkür ken umaşmara razı bu en bername mazi itihat kaydiyon ama çikot mu bir mazok sermoni wendiyene uca yok şiire kakot bir ronaçe müvirni kotu cirahatul lisani lehel tayamu veni bir semul hayati ma'al a'dai daykatun ruhbul fezai ma'al ahbabi meydanın yine mağabetuense semul hayati ma'al semul hayati Rahbul Ezbon hocam, Ezbon. Ham virdo. Rahbul fadai ma'al a'dai dayyikatun semul hayati ma'al ahbabi meydanu جراحة السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان رحب الفضاء مع الأعداء ضيقة هراية شعب يابوني ha düşmanına tek ولكن درزين ha دوستنا يو ميدان جراحة السنان بله darbe hıncız bana veş darbe zon ne bana veş ayaz mane ayaz yani o aynen cerahatu sinani lehiltiyamu birine kalmir iltiyame süveşi este yanapi ve la yeltamu ma cerahal lisanu birinde haberdayiş ayaz zon veşi çina tesir yamonen yani hayır ama habere hover senç hama var netice enaya ama şuma piyon razı bu şeve şuma khair bu itihad ma bername bu netice duyunca kafelni esselamu aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatuhu. مع السلامة.